Airgun mu kan suido nanga ayang ber nge suitur wang le a chun chu areng sa zaw wang le ka thim ne na thin me ulo wang te po ania suitur ber hret le te lo khop kara ka ngai pui mo zong zong kalo sui ve le phong mai dol ni Airgun mu hi chi sang sang tam em em a kan no pan la ya ka pa man thin double head ang te kha ka mungai te mi lo pian sang sang tam hle a amor chu alar zuwa tlem zong kan lo sui mai do ni kan subjecta kan lu tak tak ma in thum ma han nei du ila Airgun kan suya Airgun hi silai kan ti ve thaw wangin silai ti in kalo sui fo do na silai ka ti khanin firearms ka soina ni loin kan subject ai Airgun ni thaw wangin Airgun ka soina thaw khania silai reng reng hian mungi bik le ti thei thlot lo an nei thewa chu chu kan zon chu ve nga ya ka thian pa PX100 in angi em kha ka PX100 kha angi ve kher lo mai theya silai in ang na na chunin silai in ang hianin silai mu han ngei zonga po hi ai nang du viawa amar chu kan thian pa pakhatin silai a zowera ka thei thlot lo lain kan thian pa pakhat silai a chunin PX100 ve nia zowera kha a thavele viau thowa chu wangin silai in ang reng asiam tu company in ang reng po kha an mungei zonga kha ain ang lo ve thei viau mea chu wangin kan en chin kol fe hi angaya kan silai in eng silai mu nge angei ti ha retur chuanin silai mu sang sang kha kan ka kol ve te angaya amaro chu silai mu bom khat po atawa wangin hei takai chu mizo tan chunin thil boi thlak tak nei chu ni chuan ka hre ve thawa sabrama te chuanin khatiang ang test na tur pellets sang sang kha Airgun mu sang sang kha box khatin leitur a oma khami akhanin JSB te JSB po sang sang te HNN te po a sang sang an silai museum te crossman silai mu te dikhan a sang sang kha a kop tlem kha thina khang te kha an le ti kha an silai te an en kual thina a then zon puisan nei hrim hrim a sang sang kha an lei kual mai ta mizawa chung kha thil har sa te nia amar chu thien te silai mu man kan man lo kan nei ve lo ang te po khon khomin aka kual ve le thei thaw kha chu engber nge amamo engber hinge kan silai na angi ber ti kha chun chu hi a thawiawa ka silai ka dik mi lo ti te panam thina maro chu silai mu dang te hat kap ta se a that ve le theina chance kha a om ve le bokani khovel hu pa silai thatak tak te po an mungi lo zonga chuan engan ni bik lowa ka Airgun ngai sander mai mit te barin JSB Hades .22 ka hi lo en taila yet somli pariat aka pa chu chu meter somli pathum ti na nia meter somli pathum hi .22 a chunin thil hu phor om tak po ani lem lo a hama chu one hole a ko khata thun vek bik lo ni hei kan mu ang hianin hei aka thiam lo wang ani lowa ani pe chu khowela chunin aber aniang ti taila aber po a thiam ber ani lo pa thiam ber te zinga mi niang ti turania amaro chu hetianga a result a omna chan hi thil dang ani lowa mungi bi kan nei ti kha ching takina lang theya chumi wang tak chung kan silai kan hre chiang em turania enge kan manna tur po hre chiang ta ila mizo te hi tlang pui thuin metar som ni hi kan kap tlang puya metar som thum hi kan kap thawa chang chun amar chu kan kap tam lo ni kan tar ke ta kha kan wa ala deu ni chuan kal nai rang fram te po kan tum thina tlang pui thuin chu wangin metar som ni a hi chun eng silai mu po hi ai accurate tlang puya amar chu metar som thum chin a hi chunin accurate lem lo ang chi te po hi a om ve thawa chu wangin kan te si chu a thawiau thawa kan hria tur pakhat le chu silai murit mang chuang silawa FPS sang deuh kan han mang ringot ang chi te po hi
thil tha tak chu ni lem lo accuracy ati cheme me a silai mu kha azan lu tu kha chunin alam ta thina a grouping te a chiat pha a kan ka kan target te po kan ka thel pha thina chu wangin keima mi mal ngai dan ani hei chu kan ngai dan point ang lo nga keima mi mal ngai dan a chunin 17 a bi khi chunin fps sari tanga zaku inkar hi atok ve in ka ria amar chu slack te kan kap don ani chung kha chu up chu angai thawa 13 point something grain vel kan mang don ni point kha chu up ve de chu angai me thia amar chu 900 850 ti vel a chun avor zo viau tura chu angai thawa airgun mu chi sang sang kan lo soi tak tak dona kan subject a lu don taila hei alar ho ni a ata khi chu kan mang em lo ni mi so te hian kan lo soi tur a po hian man ngai lem lo po kan nei thawa woodcutter pellets in bulvel nai te tia target emo bottle emo bur emo kan kap don ni chuanin a ai thaun chung lova alu aliana a chipa zol wang hian target ka na thale a alu na kha a hai thei lowa woodcutter ani ang tak khanin le kha te plastic ate po kap taila ako pap zela alu na kha a hai thei lowa woodcutter hi olympic 10 meter ate po hian an man nia competition hemi indoor shooting ang chi a hi chunin an mang tlang puya tu chun target ka na tha ti an met ome azang tlang puya an thlok chak thei ema an man a to lo tlang pui boka ka dik pa nga kap tu chunin 10 meter vel thleng ani maya aka thui thei zo hi ai thui dei po akap thei thaw nga amar so aka thui thei zong kan ti hianin ka ti hianin aka dik ka soina ti lo retaila 10 meter vela khananin meita 20 meter aya hla chunin silai mu kal chakna le akal dik na kha a hlo to thina chu wangin meter som ni aya hla chunin aman tlak lutuk lo ani pointed pellets chu aming ang tak hianin amu mor kha azuma an aerodynamic athaviawa silai mu kan ka chu chi hen boru kha vaton ta thina ni khami boru aton kha dana kha ani meta boru ton theti na ne meng chu aerodynamic athagan ti chunin chu wangin woodcutter ai chuna ka dik thui thei zoka medium range pellet ania medium range kan ti chuanin 50 meter aya niam ti taila hla tak ka dan chuna man tlak lowa ma se soile soinu mizo te hi chuanin meter som ni som thum aya thui hi kan kap tlem kha pachu wangin aman tlak viau thawa pointed pellet ho hi a hnai a le hlutuk lem lo 50 meter hnuai lama chunin man tlak tura ngai ania a siam tu company tele an siam na zirte pon tlem chun danglam ve hlet ngang kan thil ka reng kha amor azuma wangin angam hlea alu thuk big ani silai ka na ho fps anga chuan a thavak lowa amu leng koi ma ema silai ka na lem lo fps ni ho a chuan a tha man po a fin thlak hollow point pellets hollow point ho hi alema kan hmuang hianin a mor kha koronga chuwanga hollow point ti ania he silai mu that em na chu a target awa fu khan a silai mu mor kha a phek tawaka a thokna big ani chuwangin hunting pellets big deuh a impact na a na tho khana thil te tham deuh ka phechun an phel emong ke theya a thokna ani a thalo nu ve thung chu a silai mu kha perboi khopa ka ngai wangin a design dana hian kal chak tura design ania khami per tur khop khanin chaktewa kalangaya target kha hlat chuanin amor ko hianin boru a hapna sata wangin a kal chakna kha a hlo ma ema chuwang chun ani tur ang avani phata thin lova akanat lo pha mai ni lovin accuracy
akadik lo pha du viawa grouping po ala chunin a thamo khop mai amar chu anmaya chun pellets pangai hobi ka chuan a ai tha omlo titop mai taila achan chu hunting kan objective kha hunting ani chunin 50 meter aila kan ka vak non lo chu wangin a thlan om viaw ni mo chu kan targeta kan vaka kha chu a chedu dewa ka soitel zoi du chu anexa ka lo til chhuale tura po hianin 30 meter a chuna thakop maya amo chu 50 meter a khanin hangai na kha a om lo ve khop maya chu chuna soi fi vi vin ka ria dom pellets chi run pellets te pontia alar po lar hlea kan mangna sa view pong ka ria aerodynamic hi pellets hobi ka chunin a thabera a mor pina wang hianin khi po anek theya a kap la theile slak ti lo chun a hla ka na na thabera ngai ani a pian hi hemi kok saddle kok ang hina pianga saddle kok po hi kan vuk chunin a in siam rama a mor kha a malama kha le ngal zela khatiang deuh kha nia accurate big ani pellets hobi ka chunin suika the viawa ka pe hel char char thina achan chu nung chaka hi ka promote angin mi hian an nga yang ti ka hlawa pase target clear viawa ka kap thawa an ngai ho em lawang chu hunting na atana siamani lo na in hunting nan silai ka zoilu tukte ani lem lo chunin a thathawa man na set ber pon hial zawang all round pellet ania all round pellet kan ti chunin inga po man theya a thani tin ang khan mi a mizo te hi Airgun mu sang sang le ngai lo kan ni thlang puya kan real rem zong tak po nin ka ria man po hi kan mang sa em a JSP 10.34 hi a entire na thatak po nin ka ria Barracuda 10.65 te po hi a entire na thatak anianga kan silai mu du ho le alar ho azwa te po nan shal na sa thawa hi dom pellets ho hi ani tlang puyani high velocity pellets han en mei po hian pellets pangai hawai chon a pian po dang hlea atlang pui thuin plastic in 9 tuma achan chu Airgun barrel a khanin tot lu tuka in nowa atlem theyang ber air borok riral lo tura donani ain no tot lu tuk khachonin borok kha a barrel a khanin khami amu chungte hnuite asir hawa khanin akal tlang theidon lo ti na nia chumi turchuanin plastic in an tuma theipa to point tight turin an siamani hei achan chu chak theiang bera silai mu kha kaltir ngai wangania asiam dan hi hau tak ang bokin aman po atawa silai ka na fps sang ho man tura donania fps nim hawa chunin man chi po ni lem lo ni fps po sang khat thum velte nang khap theya ai sang te pon ka pan ombok amar su accuracy thate chiam lowa amu hi en ain alo jang thin bok nen fps sang lu tuka chunin silai mu rit ka angai ti chu kan hravek ome that lo na le dang chu silai barrel in athur thei bok a top lu tuka wang khan kan silai barrel ho hi a komol top lowa ain her thina ni chet ang khan ei ve thina khang ho kha khatiang silai mu tot lu tuk han ka ta kha chunin ati cheve theini a top bera chunin slak kan seido nanga slak hi than pa po siam thamania slak hi tun ngai kan mel hret so than ania a omna chorei to hle ma se alar na hi alarei vak lo ni slak hi ka na a impact po na hle an piana wang hin thiangam em a borok po ton chak hle chu wangin long range shooting la tak ka nan ai tha om lo hrim hrima ballistic coefficient nei tha em a chu mi zia chu borok aton chaka borok aton chak na chunin borok khan article ko emo akala kha a velocity a akal chak zong kha ati boine bika chu wangin
latak kha dik tak kha na kap theya aka dik thui em ani chu pelet hawa chuan thlia om phei chuanin 100 meter china chuanin kalkoina chan sanga a 100 meter a 17 phei chu inkap to emo ka hrelowa inka to chuanin hre thawanga amukal hi scope train hmu thei to thina ni chu chuan speed a hlo na sat to ziale aka adik mo to zia ati chiang ome amar chu te ate chuanin 100 meter ate chun aka te chu ala dik thei te me ya amar chu po chu thi omlo te angaya thi tam phei chuan peles pa ngai ho hi chuanin thi ngam lo em chu wangin ka thel na sense kha asang em boka chuan ka soile du pakhat bok chu mizo te hianin 50 meter ami ka kapa tiang chi te 100 meter ami ka kapa chu ka fu chat ti te kan om thina adik lo chu ka ti me lo maro chu 100 meter mo kan ti te po hi alo ni lo me theini 100 meter hi ahla view me ya hemi football field atang hian han en taila football field seizong hi tlang pui thuin meter za tanga za panga tiang chi te alo ni ta mizoram bi ka chun amor chu FIFA approve a chunin chumi dimension chumi yang chu ani eti khani thina amor chu mizorama kan mulang ho hi chu 100 meter atlin pon apel de or hloma han en wang taila mol to pachang mol to phan ka fu chat grouping type lutuk coin sakhung vek thei ang kha chu thil har tak chu ani ve hrim hrim a 17 phei chuanin thil harasalutuk mai ni in ka ngaya chu apo thli om lowa van nei bok ngai in ka hria 5 shot group anga coin sakhung vek turang chi a chun chu wangin khatiang kha slaka chuanin a hu phur om lem lowa chu bi ka chuanin le 0.25 te polo in ta se slak kap tur chuanin silai ka na fps sang ngaya asilai mu hi ari awang le apian hrim hian speed a mo wangin chu wangin slak mang tur chuan kan silai kan tuna ka na zoga kan da ngai thina a that lo le na chu mizo te bi ka chuanin 17 kan hmang tlang puya 17 caliber a hianin slak an siam tam lowa an siam chun ho hi kan silai na nge lo chun than tur dang a om chuang lowa aman thula apo peleste ai chuanin slak hi a to zok buka kan man na te kan man dan ture azir te kan ti a chu hangin la tak tak kan ka lem lo wang hianin kan mo viau lo thei boka amal chu competition bench stress ang chi te po covid mai te jong kan nei ve thina khatia kha chuanin a thaviu tura ka ngai slak bi khi han soile tela tuna phe chun youtube a hunter ho kan han en chunin slak kan hmang deuh vek to ni tlang pui thuin long range ang ka don re chun thli tho ate po akadik view thina chu chuanin a entira chu tuna kan hmu thei ria chuanin airgun tan chuanin akadik ber ani ti ati chiangome amaero chu small game hunting kan tia thil te deuh kan kap ton ni chuanin a thlan nawm viau lo a chan chu a impact aka hi ana em ani kan du tok do nanga a top bera ka soile du chu ama ka soi tok tho khania eng airgun po neila kan silai mi kan thlan thi mangaya silai mu sang kan ka china kan silai in angi ber kha hriat chuwa chu silai mu chu man mei kha a fin thlak ni a top na tak tak a chuanin ka channel min lo thlir sak tu te chunga lom thu ka soya in lo en thina ka thiam lo ang te ka zei lo ang te man ro te po kan nei chia du in kan nei lo amaro chu min lo en sak ve ram rama min lo like saka positive comment tha tak te min lo pek sak ram rama kalom em a hangau chu han nom thu ka soya
chuan ka channel lo en ve thin min la subscribe lo te in omani chuan khawng itaka min lo subscribe ve turin ka sawm bawk cheu ani ka lo me.